Negasngi daman gasngi wausa akan mo ya ka parish mo Kendeng West Giant Hill District nei baha wahakani ka kenti da yo biang go sowi ulang do so blai wa man le wa prana kani ka parish hei wada pen kentang le yo o negasngi hamo Kendeng parish yo ni ulang do da tip kam udikon kitbok lang tengkan u wana ka chnong mo Kendeng hi u khon ko hoidin tengkan wa upakalang phawa Dapan kentang lang do yo dikon kitbok lang tengkan da u bishop ka Jowai Diocese u Father Ferdinand Khar, hei em lang u provincial ka Salesian Province Shillong u Father Paul Orpindro Langkon, ki lang do thame wadang dapan kentang hai Shillong Archdiocese wa kiwi. Nei liang u bishop Ferdinand Khar hawa ye kentin sneng, dapan kenmo haro u ki benta wa khro u lang do so blai haganyam ka thaling. Ong haro u wa u lang do to ubru yong blai, wa ubru nei benta kiwi. Hei wa dewi ikan tin yiu ong ucakri yang belai ucakri nei benta ki prabro nei te yulu tiu le wa kam wada jubab ye khud u belai nei ni chakmat le u yiu wo pendep ye kamram kam ulang do nei bentau e chakri yo belai wa ye ki prabro kam upen kan mo ya ukit bok lang tengkan da kha ha kan rutri April 2000 pa kan de phole ha chnong mo Kendeng woi to ukhon wasan na ki khatwi ngut chipiyu da sedang uyai purana Saint Francis mo Kendeng house nem khat khande pho nyau nei tena do class 5 ha do class 7 de purewa nu ha Saint Dominic Higher Secondary School mo Kendeng house nem arjar nyau da cha jit wa lai pure ha Savio junior rit maulai Shillong kam ukhanna aspiran we da pendep uya ka class 7 ha do class 10 ha po usnem arjar nyau ha do arjar chiphau hadin class 10 da pha ye o cha Bosco Mount rong khon tura yo pendep ya ke kelas 11-12. Hadin ini dalai uca Mariam nakar akar tala nei benta ke pre-novitiate. Hadin ke pre-novitiate dapa yo o ca ke novitiate Sunnyside Shillong Upper Shillong weda cimu ye smai riuniam vendengkong hak arpau sotri umi arjar khatso. Nei te de pendep uye pure Bachelor of Philosophy na retreat Janu Diheya Salesian College Yeskat Salem District Tamil Nadu. Dapten wanu yai pure Master Philosophy Hadifia dan Salesian Institute of Philosophy Nashik Maharashtra. Ia ka practical training wa arsenem dapendep wa hapo usnem arhajar khatpra hadu arhajar arpau Salesian College of Higher Education Dimapur Nagaland wede chimula yesmai wa khaddo ha ka arpau artri ume arhajar arpau. Hadin ka practical training dalai pureu ya ka Bachelor of Theology Sacred Heart Theological College Maulai Shillong weda pen kentang dikon yo ha ka chitri ku Julai arhajar arpaule ha Sacred Heart Shrine Sacred Heart Theological College Maulai Shillong ni ban senti ye ka deiti jong ka jinglong lindo soblei itipha baune ulong ba bidor ye yeng sakhi ba anna kali batoket lagi pai ba kristan batna ka jingkubur jong itu berhenti kawa pene pensan ba penang pensta diru la shem ba ulong uba bidor daga basadia hagjiran jong day try na panulong panin jungi Jesus Christ nagabor patikyar banalayo na ublay ngajit ya uni unmen para jungi banlong ulang do soblay Iya sebab lah minta barak siya jarmu yang mereka boleh try kenderaan. Kahagan ni kesini kumbalong ya ayu ya ublay ba naga ni ke Paris naga ni ke Jelanyam Juwai jungi bat naga ni ke Balang Senong Makundeng ya songway uni udikan uban cuba ban raikut ban long uta unda sobleng ha balang ha ka inlang salang jingi ban ai kata ki sakti yo play bat ya ki para brio super kan ma biang yingi akan ni kesni da batli u ayu unda sobleng akan diam kristan katli mano balaji yu mano watung yu ngene Laki ikan jungu. Ulanda sobleng hadam yam Kristan Katolik. Udai ubriu bala chakot da ubleng. Ban sakri ya utrai
bat ya kebalang kebamut atau ya kipai rungai baro ndai tang ya kipai rungai jang jo jinge ndai ya kita kendriu baro udai bil balom tumu Kris altai Kristus tinatim kamut besergim kumu Kris na tadang abang ilek sinang tundang bangilek ai mas ai kitua mas kejing kenya kejing tuai Ibrahim isyaw bangi kelenda ni pangda Kris tak ni dan bersemu Kris bagi saya kejing kerku kejing tuai haketeng jong Kris ada sedang arah jalan kendai dari kesenem jong kelenda setelah kepetai dan bon gijimut gijing definition sepang kelenda kejing ai jimut uai kelenda andre majority bakambon so di ai ko wei ka jumut jong jinong lenda de breu jong blai but de breu ta ta ki wei kabamut se chicken ke de sakri jong blai sakri prabu deko dikon ba e jingi kumba pindong bachelor banjubab de de jingpat ni bahag balang tempem agani kata jalan yang juai ini kamtam ni guna bahag lenda kumba angu gisu kalangkha baya ndai dinong ot maduna ni duai dan resni dan ayo dan ta jumpi dan ta ulai bala jib pi pancim ni kane kejing pula pada jing raikut sibit hadba pin saklei Hakmat Ublay dan Hakmat Juni Ibasaki Bakin La dan Long Uta Benda Cabang Jukut Benda Jong Ublay Ikilah Banduram Bat Tolu Ya Benda Sat Jelah Bat Ya Bahalor Jompi Agahok takum ka hukum oo kakulaskan bat nakular blade try kendra belas dani kerikatan babha api un pendem janai ka Hagani kabor udikon undang bulut hamadam bat nibar kai kilida minam kasiyo ikipai jumdai ngerpad ibadnya Diri kebor kebadan di simayang kepekerbangan kata-kata. Agak bagi kan midwer, ya ublay panalang bagi. Minuay gimpat ublay langbay. Jadi sikaku jangan ejung lemar jisa jung kemaria. Jom ki anal ki martir barok kiri kubur barok. Dari sinuay kebangan kintim sublay. Jadi sikirpat bagi sikang no cini. Tentang dari kepor ke potong san, agak lindo saat lindo baru kinbu ikhtiar ubikan undang kesiu. Ejing bukti kedai ejing leh, jingkam sungguh balang ngadu kepor badan, ngadu ki apostoli. Ada ejing bukti ukibok lang lalu lindo sebelah. Dan ejing bukti dan pulang ju masak tentang menunca dengan peteng berpenampi atas agak apostol. Matlahir peteng yang dekut aduk gini kisni. Sai mengergu kerdo bagi jingai ejong blay, jingai ejong mensi bukui kini hiar lor dikon. Bat undang lenda ubah pura, lenda ubah kuj, lenda ubah da kebor ikhtiar jong blay. Idwai jing jaka. Dalam lang hau Kris kin lalang way pai jomain bat kunta kin du pura bat janai aga himai jomain
Dau try to eat Jesus ko jome. Uba im bersencari kat batme. Hagi jelang kawai bersim bakoi. Ublay junam na junam. Amen. Kita berterima jingi bagi bok lang pun lay ante harum. Deru kesengaiti rum demi upa ilau pun sekabalang. Babita kiu sekeduan. But kamen semua teman ra yang kajian pom lendok sebelah. Jadi kadang jong kajian pom kajian lendok sebelah. Jadi kadang jong kabor ikhtiar berkekamram. Kecingkit kia berkecingkit kri mansakri halanti berharukom jong pres. Jadi kecing pun kubor. Di kadai ijai tu tiba lendok sebelah pengan kubor macam mana kita kenyang kita yang melor berdepan. Malam bagi ijai uyuk kubor ikhtiar. Hakon pendak yang kita kedai jenol lendok sebelah. Lam tentang naru minta meski pendak yang kenyang kita menyesai di pajong kebetul pajong leh. Hei mapi imei pa kiman ki para ikor ki kha ki lok ki chor papi ki pai chong lei yolang hang le maro legi chat kiman norisa maule pur ki chungi uman para chungi udaw lo lo bopura da lendo apmai nuan lam kmat chong lendo sa baruno sa busle ikli lendo apmai dengan punya bersama balik punya maju busle lendo ibadah kisim. Kau try jungi uji sukris jauh barpa dapat sedek jauh bersih berkoi. Bang dagabon unri sumar yepi. Bapintu pungkoi pententangi opai Kristan. Bapintu wai lagi jingkia hau brei. Apa dagabon? In penhamdi hau lendok bertemai ya ikhtiarnya kekuri kewain bagku kami kongsan jong lendok tolong berterwa jikinya dalam kaki pai jong mulai. Ulundok saat untuk nanti akti jom ulundok pertama yang dikitar, kiba kihap dan pedangkaman dan kasih yang berterwai jikia. Naga mendapat pai jom mulai, walaupun nanti ada jom semua sekar jom ki. Apa IT walaupun nanti hal walaupun tentang yang berterwai, dikitar dunia jatuh masuk koi. Pada dunia kan krem kedai keprem nur jom kejikim jom ulundok sebelah. Yang diterwa pai pakut yang bapik terwa hau bleng trai jendrat. Dapat bak satu bah yang bapik le. Penye de dor yang de berkenyam kerkom bapik pendem. Penye de dor yang lagi jengim kecing maya lebih pernah utrai. Mentala puradan yang berkom jebet dalam dosa belai. Ndau ukit bok lang tingkang di ulendo sebelah beberapa pesanai. Dari kapor, dan di sini piam ikit bok ikut yang, dari sini piam ikit bok mati yang.
Agak baru dosa, bagi baru lindo dan dalam ini ini piam di grup yang lindo bersama di berkat teman kiu cuduan atau kita piam di grup yang langsung pun melalui kita lindo jomdai. Berdoa semai untai sebaik ba, mengibar kali ini yang lang dan air kapti, jikawe ilama, jikawe sobaha, jikawe royal blade, jikawe sobaha, jikawe berteman dan sini. Kau boleh berkata sini, boleh berminta sini, brand ini sawai, rakyat san. Kalau lindo, sebab cukup, bantuan kepunyaan krian, kedua itu pirat dan betul cumi baik. Bapak Ilama, Bapak Ilama. Jebol, baik kita, ya kecing miyang, kecing yung mayo ay miyangan, pada hundi ujit ngan, kumano lendo soblay yung ne. Kuble ya ubicok ang burom yang i, Ferdinand Lekar, yang kedaisis cuai. Wada menjuru pendek tani kaniam kurkom pendek kesni. Wada pelaj kor kenamu nandu nin kesni. Wa emnamu ihayung adu pendek kesni. Ewa ublai nandu ku cocok yapi. Egam cari mesin yang pi. Egraisis kumaya yang ini. Emha uyok pi decai dekram. Nangwa uye pi ucapi hok yukai ublai atani egraisis yang ini. Kuble yo pada Martin Schiller. Vicar General, the Chancellor, yang Diocese yang ini. Kamjole bawa pada Crescent lalu Mission Procurator, Kubik pada Uksokam Parish, Kublai Shibun pada Enlang Pihani, pada Sendran Pihana Negesi, Kampung Duwai, Langyana Negesi. Bepa Homaya, Yedre Usulnya, Oyi Maya Yompi, Esbu Yompi. Walaupun hek pesan pinggang haru kani kukilman Kublai Shibun Ejiki Chitom Yompi Plan Ken Pi Ustav LR Ikijam Edaika Pun Bapi Ucak Chitom Kependak Penbiang Yai Kublai Shibun Ejuksa Wabha Yompi Ejisnen Jinkro Yompi Lalu mungkin haru kate Jokudre Ite Itin Snen Yompi Maaf yang ale WMI before Wajoman over Ruki, Open Air Note, Overcha, Ejisne Yompi. Kublai Shibun, Yapi Kipayu Para Pesa Kiyanga, Yagachimaya Yompi, Yanga, Wadakachan Piyanga, Hadu Habun Kilian, Hamtam Ejing Dua Yompi. Kublai Wadakich Yompi, Hamtam Bukrepi, Yagani Gasni, Wakro. Ye dile usul kalian menyepi warok, ejing le bahaya yang pi. To ulai orang berku cocok yang pi, yang minum mesin yang ini warok. Kublai Shibun yang pilih dikur, kekur tengkan, pegikar yang ini yang bawa. Pada sedang piana, pada pencelur pinggang, ulai baik cekmat. Pada senen, pada tentu piana, hantar pada kencan piana, agacing dua yang pi. Kublai era pianga, waktu wahyu masih mengi, ada cukup dek, dari betah kini kesini. Kublai Shibun yapi kinong era, wakinong lebha yai hayung, wayanga hichmet. I thank all our friends, our benefactors, our well-wishers who have helped us in various ways in supporting us, especially to celebrate this wonderful moment in my life. Kublai oleh kepada Parish Peace Yomi, kepada Henry Warba, bagi pada Sindok, pada Carmel Milton, pada Don Bor Kurba, pada William Kujur, brother Bandelan Kulai, pada Kiciton Gi Pinisi, Kamtam, Agawo Pulung Telang, bagi para bangai di Parish Yomi, Pungkre Edita Pinisi. Jadi dia usiamu ya Coordination Committee, kepada Bakre
yakni kesikro kantam ya Umar Thomas Khar Chairman of Committee Wasa Diwan Khar Secretary Waki member di Barat Waki Staff Committee Kuper Kublai Cipur Meraki Citopi Telusil Kiapi Hei Kambang Yampi Kublai Ewa Ublai dan Serang Usuguling Yopi dan Kecingketu Bokrotam Kublai Ele Yakapukisi dan Kepari Syami Kesen Nambe, Kesen Nangba, Kesen Kro Installation Operator Kepari Syami Wakiwi Tuan Kesen Kublai Citom Nei Buka Kani Kesini Kublai Ele Yokatulis Kiramba Balang Asistan Ramba Balang Kibalang Cimong Borok dan Kepari Syamo Penden pada ayah him Bentaki Hekam Oper Nei Buka Kani Kesini Kro Kublai Cipur